بله تماشاوان خوبونه جی برنامه میوانک و مجارک ام دیسا بورنه و دوی برنامه میوانک و مجارک ده پیجاره میوانه هر سروکا پارتیا حرمین دموکراتیک DBP برس صالحا آیدنیزه برس صالحا آیدنیز مخیراتنم خیره دابم مرحبا جوره تشابه سپاس بله و کنگره خواه یا آسایی یا ششمین پیکانی تروز ده سر خیره به گلک سپاس کرد بله انها همه تکراری کنگره و باخرن کنگره آنکره بجوشک مزن تبلیغونک مزن پیکات و گلک کس بشتر بون پیامی گرینگ هاتن داین ام خوازن بری هرچی او کنگره و هوای چهات چی بود اتمسفریک چهات چی بود دپیواژک سیاسی چهات چی بود و هوای کرود درکت اتمسفر درکت میکنم به تماشاوانی متبردن سری دا yani evi temaşa dikin roje azadi çünkü berve roje heştiya dere u nevrozera em diçin ana da ez piroz dikin yani aslında darxistina kongra DBP asayi aşeşemin aslında demek ki pir diroki u demek ki peşeroje da aslında hela tekoşini da hela azadi destxistine da demek ki Greek da DBP kongra darxist çünkü peşiyama heştiya dariye piştevi nevroze piştevi yeki gulaneye berevi DBP kongre darxist yani aslında bir dün mehenda xebati amedekariya kongra asayi DBP da berxe u hetani iro hetani 27 Şubat'e meani yani bir şiara bir rexist buyuna az civaki berbe azadira به شیاری ما کنگره درخست و بروی گلک جیاندا مجبینا پیکانی بروی یعنی 2019 دوتا ما کنگره خنا پنجمی درخست شوندا اصلا دمکی درش کولان باجار همو کردستان و ترکیه دا گل ولات پرز گل کرد جن جوان را ام هاتن باهب بوی هاتنا باهدان دا هنگزانن 2019 دا DBP تنه 4 باجاران دا رخص بنا خو بیارک ولو گرت بو خو تنکر بو وان هفدیتان دا همو گلمه هم گلمه کوچ کریه چه اله ترکیه دا هم گلمه کردستان دا اصلا پیوستیه کی جار نوه دا خو رخصتن بکه پیوستیه کی جار نوه دا DBP لازمه که مینا پارتیه که کردستانی خو سر آواکرنا خود خونی آواکرنا نو بده خو فرح بکه پیوستی کلو همو هدیتنان دا همو جیبینان دا هات دیتن جبوناوی هری داوی جیبینا پمه دا اوکی کی بیاره کی ولو مگو کی به دستپیکا کنگرهشون دا لکردستان و لترکیه جار سر آواکرنا خود میسیون گورا میسیون و رول و میسیونا DBP نو بده DBP مینا پارتیه که کردستانی خو جار رخصتن بکه به اوکی دا ما به اشیارا به جواکا رخص کوینه بر به جیانا آزاد و به اشیاره ما کنگره خود درخست yani ere kongre yani hunduzanın bir zulm و zordari bir şert و merci granda aslında me kongre darsız yani beri 28 Şubat'e yeki marde 2 marde yani diroka Türkiye'de vatameru dönere hamu dirokanda hela dijminatiya gele kurda hela tünekirna mahfi kurdan da hela katliama serjine da hela ben pelkirna mahfi kurdan da dirokanda her roş buateye ki ve heye wan rojan wan wateyanda aslında DBP kongre 27 Şubat'ta da Ankara'ya darxist و demek ki derece yani nezike 5-6 sale برنگی کردواری برنگی مجاری کردواری دا اصلا کنگره کی ولو گرسهی کنگره کی ولو به مجارو همبری بانزل موزورداریا برسه کی مزن دایب کنگره ولو اصلا نه هاتو پیکانیم جبوناوی اصلا روزا کنگره تبلیغونه دا یا جارون دزانن aslında Jibona Kongre daha
ciyeki fere, daha ciyeki mezin mexwest em kongredar çünkü hevditine meda xebatê menê ve 2 salanda hemû geleme dixwast ki aslında DBP xwe mezin bike, ew bike ji bo me dizanî bike aslında devlîbûnekî pir girsehî ew ê pêk were lê belê nêzîkatiya sistemê neguhertiye yani kîjan nav guherize, kîjan partî zî bihere, iktidar zî bibe, muhalefet zî bibe hemberê kurdan sistem ya da zihniyet naguhere ji bona wê aslında ji bona ciyê kongre me ciyekî mezin nikar bû pêk bigire ji bona ciyê me piçûk bû car zî gora şert û mercê wê salonê 2 qat 3 qat wê zêdetir tevlîbûnekî pêk hatibû qandê hundirê salonê de 2 qatê zêdetir derva tevlîbûn hebû zêde tevlîbûn dayîk û jinê ciwan û xortê ciwan gelek zêde tevlî bûbûn taybetsî hêla Türkiye'de yani vê bile aslında tiştekî nîşan dide ki û mijarê me zî zulm û zordariya hemberê gelê Kurd çû qas zêde zî bibe gelê Kurd tu mecburê ne muhalefetê ne iktidarê ne vê sistema sedsalî mecbur vê sistemî ne û hemberê vê sistemî zî ew ê tekoşîna xwe mezin bike car dizanin hemû van polîtîkayên qirêj ya da polîtîkayên kolonyalîstê ser 4 parçeyê Kurdistan da lazim ki gelê Kurd şert û mercê yekîtiya xwe pêk bîne vê mijar hebûn car bi van girêdayî bi van dijminatiya gelê Kurd îro hemûn dever ser dijminatiya gelê Kurd tê baher hember ji bona wê îro polîtîkayên tecrît û polîtîkayê qayyum mîna polîtîkayên ki rêvebirtinê îro li Tirkiye tê meşandin diyazê girêdayî aslında dijminatiya gelê Kurd e ji bona wê polîtîkayê tecrît û polîtîkayê qayyum tê meşandin û car îro kriz û kaosê pir mezin yani krîza aboriyê, krîza civakî, krîza siyasî pir mezin cihanê zî li rojhilata navî zî li Tirkiye zî li Kurdistanê zî tê meşandin lazim e ki vê krîzan ra derketinekî modelekî çareseriyekî were dîtin û vê çareserî ew ê pêşkeş dike ew ê dide ber gelan Birêz Öcalan e ji bona wê lazim e ki azadiya Birêz Öcalan pêk were çünkü îro tenê şîkanandina tecrîtê ne yani hêla fîzîkî de azadiya Birêz Öcalan hetanê pêk ne em zanin ki psikereka gelê Kurd ew ê çareser nebe demokrasiya Tirkiye zî ew ê pêk ne demokrasiya rojhilata navîn zî ew ê pêk ne û ji van girêdayê îro sistema kapitalizma îro hemû devaran da kriz û kaos zêdetir dike bana ew ê pêk ne îro hemû cîhanê ra çareseriyekî pêşkeş dike Birêz Öcalan ji bona wê lazim e ki tecrît tenê şîkanandin lazim e ki şert û mercê azadiya fîzîkî Birêz Öcalan pêk were van mijarê me hebû car bi van girêdayî aslında gelê Kurd çû qas dijminatî hemberê gelê Kurd were kirin zî gelê Kurd ji bona azadiya Kurdistan û demokrasiyê Tirkiye ew ê tekoşîna xwe her din bilind bike van mijaran hebû yani hem wê zî şopan yani tevlîbûnekî bi coş tevlîbûnekî bi biryar tevlîbûnekî ji bona van mijaret tevahî peyamê xwe û sloganê xwe pir net hatin dayîn û vê dîmen ser kongra DBP aslında hemû rojhilata navîn ra hemû siyaseta Tirkiye ra û gelê Tirkiye ra hat dayîn yani bi kongra DBP yani car îro ew qas şerê qirêj taybet li Kurdistanê li ser gelê Kurd ser jinan tê meşan ser ciwanan tê meşandin û car ser destkeftiyê jinan işte hemberê peyama İstanbul hemberê pergala hevserokatî hemberê sistema wekevî îro tê meşandin ji van ra zî gelek biryarekî net hat dayîn ki aslında em çawa ji bi bedelê giran bi tekoşînekî mezin me destkeftiyê gelê Kurd dest xistiye îro tê xwestin bên pêlkirin aynê heman demê da hemberê jinê zî tiştekî vê zulm û zordariya heye ji bona wê îro
siyasetmedar jin hela jibona pergala hevserokati te darzandın hem beri vezi peyam hatta dahi yani jibona ve kongre yani avakırna yani amedakariya kongre mijari Kurdistani u tevlibuna kongre hemu servan mijara pekat coşeki mezin biryareki xurt و جبونا پیشروجی یعنی جبونا işte هموان زم زورداری da پیشروجی da ایرو گله کرد مرحله کی آزادیا خو و ستاتیا خو دست بخستنه به مرحله ده لازم کی تکوشین وره مزن کرن یا تنی به دست بتنی به تکوشینا گله کردنه به وی گردایی به هیزن و کارو işçi Türkiye ra به هفرا لازم دوی وره داین çünkü gele kurd jibona azadiya gele Kurdistan'ı çava tekoşindi de jibona demokrasi Türkiye'zi tekoşindi de lazım ki gele Türkiye tevahi ve de berfe jibona ve kongre hamu astengi hamu zulm zordari hamu evkırın rağmen carzi be tevlibun be mijari Kurdistani demek ki derece bir rengi Kurdavariye da aslında ve roje ve salonu da u dervayı salonu da rengi Kurdistani le Ankara hatta yani hatta ni gele Kurd be statya xwe be zamanı xwe be jiyana xwe xwe ve birtine xwe da azat nebe demokrasiya Türkiye'si pek nay mijara bazı gredayı şikandına tecriteye bazı gredayı politikayın kolonyalist devje berdineye bazı gredayı statüya gele Kurd nasine vanan ve proje kongrede hattayın ez duhazım bana bebejim. Evet, gerek hem egerin hatındayın. Hem buna rakına tecrit olsa biraz calan, hem buna nasıl statüya gerek Kurd, hem buna mafya gerek Kurd, gerek hem hatındayın. U coşekmezin hebu, sabriya ekmezin ya gel hebu. Ejna şunu da xabatı kumudani peşe xwe Kurd kurmacı mümkün xalıkun. Evet, yani aslında kongrede mehanizma yani DBP ve ser rol misyona kona avakırne da pişti yani kongre gave yekemin bu jibona carmu ve de ser avakırna kodi avakırne da xrekhstin bike peşaroje da aslında 2 sale davin mehmu hevditine kadar bengehiya ve pekani peşaroje da emeli Kurdistan ve Türkiye'de nuvede rekhsbina DBP ser işte mücare meni perverdehi ser mücare mena yekitiya gele Kurd jar ser mücara hezen yekitiye tekoşini gele Türkiye çepkir u ketkaran jar deskeftiye jinan parastine da u pergala ekolojik demokratik u azadiya jine parastın ve pergale le Kurdistan'ı avakırne da bana vahabat peşmede be u ser bana her cihida hem rekhstina ku pek binin hem zi rolü misyona DBP servan mijara eme hevditinan eme rekhs buyine eme abahiyan pek binin jibona peşarozi ez kanım bana bebejim. Bele. امشي انتخاباتي ودا سركرتين الخوازن وام هيدارن كو انتخابات دو هني بيجن ارماجي ام جالكس باسكن بريس صالح هايدنس ايجي سپاسکم دخوازم داوی دا بیاز تماوی داوی هبش بلا يعني ب 27 سبات بقونغرا جوش کی به هیجان کی به بر و آزادی را کنگره کی مدارخست به هیجان به قرار لغیرازی ام هشت اداری و نوروز زی ام پیشوازی بکن و ام دزانن کی 2020 یکان با آزادیا گل کرد بوان اوکانرا امزی جار مین نوده رخص بوینا خو و تکوشینا خو ام مزن بکن و بوان اوکانزی پیش روزی ام پیشوازی بکن. بله شما فهمی وجم گلکس پاسکن
هشتیاداری پیشامی بسیاری سبب بسیاری آدر روزا نوروز پیشامی امجی هیویت کو بجوشک مثلا تبلیغونک مثلا پیک به جهاد ام هشتیاداری بسیاری آدریجی بسیاری آدریج و پیروز کن گلکس پاس. از سپاس دکم ببینم خشیده. بله. به تماشاگر خوبونه ادگاشن داویا برنامه خواه حتی جرگنی ببین نواخیر خوشیده دم خوش.